khát na tăng ia mi ban pen krau laka pen rai halau ken tang ban pen yang sa ken ma ha kalempung ken ting li sana kisau kun kahima Prasnem minchwa kata hagasnem arhajar khatnriu ki khun ki hajar jong ki hima bapher kabri uhnyotrep kilasaki khatdu ya ka khawai pen itin rayu khasi nadu kabam kadi karyam ka khor ka shat ka masti karwai ka siaw ringkat ki jingtem tin rai bat ki wei ki benta jong kadai ti tin rai Hadin Prasnem minta kasnem arhajar arkusau ka Khasi Hills Autonomous District Council kalala ban penlong biang ye kani ka khawai tin rai khasi ni kata ka Monolith Festival arhajar arkusau ya ka ba en penlong ha ka nyau prabat ka khandai terik mentau benai leber arhajar arkusau ha Heritage Village lani kata kasnong kabala pinwandur kum kasnong umin barim kabadon hajan kalau kentang hamau plang Naduk ki arta yo menshwa ka jing pen kre ban penlong ye kani kelumpung la saki bakalaya chat chat. Ban pen delariti. Pira tapi onge ka shat ten rai ni hang hari khasi ding ni tip hatang ka shat sukmen sem ya segala banong ka shat bedding plum bat ka shat pamblang ten rai ha kendong kindon ki ding shat ki be iten hat ha tapi pe bagi ki rai ki bon na boy pi ong ka rai marwet tapi ong ka rai nong leng do ba ki be pinyo ye da ki ki kum shat ki jong ki Tiang ni kan kajing ya per kajing itan tolong ba pinyo I kajing shat bam yo I menno tapi ong nak tanya himau mo kruat nak kalian kini ki ya serdership akil war seti nak try pinyo I ki bapon kajing shat ya hang ni yo I dak pau peli ki kom shat te kan ni subun nak kembali ba ban enjoy diri ban pe shat nak kalian roski la discuss batti ya singi don nang ni mentang somersal ki ki ba tham baunam nim persang paman ra akat ham ta makalas di ten ri ha ka first day ba second day ro gendon ki nong dwai janmit ki ba kham baunam abo ka di Minta ke kinti ban penlong ya ka Monolith Festival arhajar arkusau ladaya kren halor ke jingbei pisa ke KHADC ke kham duna Lamar ke jingwan syakmat ru ke tanak tourism jong ke sorkar jela ban kershan ha ke penlong ye kini ke lempung ringkat ke jingat lang ru ke hima mau plang. Te haboro kita gi asnam ka jingat lang ring ka hima ka district council. Na I ba kani ka jing penlong ye kani ka tamasa kani ka Monolith Festival. Kalong ka ba yat bet yat renti bat ngi iru ka respon ni kipat ba ki babon hi ki ajing yaro ya kani ka festival makani ka festival ka ba kentoplut ka ba lum ka ba lang ya baro kini ki hima khasi ha kani ka ju ka jaka ha ka wei ka jeli bat pen I la ki jong ki tanrai ka jing riu spa jong ka tanrai jong ni ki rilong khasi jantia te mentau snap arjara pusau kan dei kasian ka balai bat mentau sem kan compare kendet namar nalor ka jingya trailang ka district council bat ka hima mau plang menta kala yadon lang sakani ka tourism department jong ka sorkar jela bat kembang tip apo jela jongi kibun bagi lagi festival bala penyak da ka tourism department bat ngikmi lenti kani ka Monolith ka balai kan kam ipu ipiang susu ka jingya trai ringkat kini barok lah ka hima mau plang ka district council bat ka tourism department namar hakas nam bala dep arja khat lai kadai nanti ka jusdang arai bistu apa jusdang teng la pi ong kani ka footpath ong indon ka piang
kebun kati ru kadang kebun katu ni jaka kini ki hot so kamli ke besok nomor agak upor nilai nak district council kati bi district council tak no ai for didon sendiri mentakan compare sibun nomor bah kaji ni pat ka event management kala simti ka Meghalaya Age Limited bat kila alot ru gawe ka farm ka jong ka Rockski Group bat kini ki hot bar kadi basna na kalang Rockski Group dengan baka Meghalaya Age Limited dari sembuan. Number 2 ke tourism department kini ki ying hima kila repair makina dong komplit. Dia minta kaduna bahaga jing kli ka jongi ka jing in term ka finance. Dia ni tangkat tu kan ni lesen nak bagi staff nak bagi volunteer in haban tulut nak lenggah councils. Hakini kilai sengi lenter kipat ba kibawan syakani kelumpung kebalai sengi tang bakin sasaki ye kiriam tenrai kinong tem bat nong shat hagi sur tenrai Henry kabam kande kawe kabenta ha kaba kipat ba kinyo amat kijingbam kibani kihima bapher. Hakadi ka festival hit kumbal along hini ka asnam na baro hikini ki hima jongka rilong kasih kiawan banyesim bentalu lanang isin mas pangsat ni nadu kita ka hima sora terter ni ki tanah syati sharum naki ka hima bhowal hima mau senrap maharam na syati sasep ni ru nadu hima nonglang nong stoin terter kini ki hima khasi baro kiawan lut banyesim betah tu kasni te badde akatuhi kasni ba kibriuru kiok banmat kijingbam kiba pher kibala penkrek kerpang dah kitu ki trais nong kiba bikmat ya ketuka hima ba kiwat hang nia ha heritage village la thauru ek ying sat jong ki khat artli ki hima nakaleng kari khasi bat hakini ki ying labo la ten sat ru ek tiar gitar tenrai kat kum kadai ti tenrai jong ki hima ba pher ni ala kentui ki hima bakat kum ka jinglong jongki kat kum ki tiar tenrai ki jongki kinbu agi sat jongki kenang pada kiwan ki tores kiwan ki pai ba ki jongi le se kin yo ban batai kan ye kenam kata kan nak benta kada kan nam kata nuksam ta ka hima bhowal ka hima maharam ka hima mausundam kindon lagi jongki tiar tenrai ki jongki ya kaji tra tolong bagi beri gulak ban yuni ya kaji ulong jongki tiar tenrai mana lagi ying jongki ki hima ndai tang kata ya se haki hima ngila ban aina tu bandi ki jimbam tenrai jongki ki hima ya se la da ki kabam shaboy ke per shawa kan nong da kawi ka kombam tapi ong shathan nong stoin na ka jong kombam luar ro tapi ong gawar mau sendam siti kan gawar shela ka ya per war shela ba gawar pun selaga ya hangi pin ya varieties ye ru kom jinglong tenrai ki Tu sing kong nyaga